Delegacija Republike Srpske, predvođena Miloradom Dodikom, boravila je u Mađarskoj gde se susrela sa premijerom Viktorom Orbanom. Nakon sastanka sa Viktorom Orbanom, delegacija je posetila budimpeštanski Tekelijanum, gde ih je primio mitropolit budimski Lukijan. Danas je položaj srpske zajednice i naše crkve ovde dobar u odnosu na neko prethodno, a pogotovo komunističko vrijeme, gdje se težilo devastiranju svega, što je identitetska ili vjerska komponenta. Sada možemo da kažemo da smo slobodni u tome i zato samo od nas, od naše volje, iznalaženja mogućnosti zavisi potpuna rehabilitacija onoga što jeste značaj ovog grada, ove zemlje za srpsku nacionalnu pitanje, razvoj i za sve ono što želimo da izgradimo zajedno sa državom Mađarskom. Kad nam dođu naši iz matične naše zemlje Republike Srpske, to je onda za nas Srbe ovde u Mađarskoj crveno slovo, odnosno praznik. U to ime su dobrodošli i gospodin Dodik kao lider Srba iz tih krajeva i naš budući predsjednik, u stvari izabrani predsjednik, gospodin Karan. Dodik je istakao da će Republika Srpska pomoći izgradnju novih smeštajnih kapaciteta za đake i studente u okviru eparhije Budimske. Mi smo se dogovorili ovdje i Republika Srpska će pomoći da se u okviru ovdje eparhije izradi još smještajnih kapaciteta i tako da djeca koja tu dođu da na kraju do kraja školovanja mogu da koriste dom ili kako će to već znati. I ovo je upravo jedan primjer da jednoj relativno maloj našoj zajednici ovdje, uz svu zahvalnost i svim institucijama Mađarske i njihovih državnih organa, mi uradimo dodatne napore kao Republika Srpska ovdje da učinimo još bolje uslove koje oni mogu imati ovdje. Tokom posete Dodik je mitropolitu Lukijanu uručio i posebno štampano izdanje Andrićevog romana Na Drini Ćuprija, a sastanku su prisustvovali Biljana Gutić-Bjelica, ambasadorka Bosne i Hercegovine u Mađarskoj, kao i sveštenstvo eparhije Budimske. Dodik je tokom posete održao i predavanje na Univerzitetu Corvinus, a u večernjim satima priređen je i prijem zahvalnosti.